Shalom, selamat pagi Bapak Inang Nelongan Ibagas Tuhan Ta Yesus Kristus. Ijape na siya marayambani panorang sogot nerion. Paima ijalohita rigapan sigano paribata bani panorang sogot nerion. Pasada hita hurta martonggo mahita. Terima kasih ma Tuhan, isombah kunhur nami hubamu. Bani panorang sogot nerion. Bui puho hanami ibagas nahuras-suras. Haganu panin ihatengirhon uhur nami. Halani hamdo naman jagai hanami. Rosi na dumpadi parhon hanami. Kubani sawarungin na salpu. Dasu bani panorang subuton. Halaniay ipontos hanami madirinay bani panorang subuton. Ase bani kanupan lahuan nami. Hama tongtong naman rajay uhur apa pikiran nami. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami dalam rapakon tonggo namion. Amen. Bapak nang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus, ijape na siya marayan bani panorang sogot narion, nabu isisehan namin marhiteho ni channel ito po. Rigapan sigano paribata bani panorang sogot narion, Rabu tanggal 2 Agustus tahun 2020, ay tersurat bani buku Matius, bindu onom ayat 10 sada, na makatahon sunod. Berehama ban nami sadarion, haguluhan ari-ari. Hita ganupan Bapak Inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus na parlobe sahali marhitihon ni rigapan sigano paribata bani panorang sogot nerion pasingat kon hubata use pasal sonahado hita martonggo mangindo hubani na bata ibagas haganupan haporluanta sigano pari terlebih maay nagabe kebutuhan pokok ta atape na iapurluhon hita ibagas parguluhan ta sigano ari ayma pasal si panganon apa si inumon atape haguluhan ari-ari. Ibagas buku Matius bindu onom on iajar hondo hubata pasal mangindo hubani Tuhan na perlube berehama ban nami adong hata ban nami jadi lang berehama hubakku artini ay mangajar kon hubata asi ibagas namar tonggo hita lang boy hapeni hita egois maningondo mangindo hita untuk hapurluanta diut dohoma agi hapurluan ni hasomanta nalikan napaduahon asiboy takas idah kita bahasa ibagas nalahu menikmati atape mandaihon si layak-layak nini bata marupa si panganon pakon si inumon maningon duhapeni riap hita. Jadi maningon duhape iupayahon hita sonaha asiboy riap hita mangan jadi martonggo pe hita berehama ban nami jadi langku baku tene janana patuluhon berehama ban nami namararti dohomani ay mangajar kon hubata ase anggo adong bata si panganon pakon si inumon jana ibotoh kita humani bahasa adong hasomanta na mamorluhon si panganon pakon si inumon lang pitah ay anggo mandaihon namatin hita ase turah mahomani ibagas urta ase ibagihon hita homani si panganon pakon si inumon na dong bata ay ase boy homa inikmati atape ideihon hasoman nalegan jadi imaritihon ni tonggoon maningon doh hapeni uhur egois humbata ibagas namar tonggo pakon ibagas namak kosehon akan aduk ibere ne bata hubata marupa si panganon pakon si inumon napaduahon bohi tamarlajar humbani tonggo on Tuhan Yesus mengajar hubata berehama ban nami sadarion jadi adong hata anggonok kanai ban nami napaduahon aima sadarion namararti doai maningon tengir do hurta bahasa na perlu bata sadarion aido na ipindu hita hubani Tuhan
ijon ma ipataridakon hita tengir ni hurta. Bahasa ahane perluhon hita patar doai komani ipindon hita ubani Tuhan. Jadi marhitihon na martonggo hita sadarion berarti porsaya do hita bahasa bani ari patar pe Tuhan dohoma tongtong jana hubani Tuhan dohomane tetap hita mangindo. Jadi ijon na ipataridakon hita aima rasa sukup tak. Jadi langka beni mitor nah patar ya langa dong ibaga surta sonai kana itu kan. Jadi merhitiun sangka ipindo hita hubani ne mata sadarion na mararti doai porsaya do hita lang perlu HP ganggu urta pasal ari patar. Jadi ari patar pe pos do urta na batado homani na pasirsirhon si panganon pakon si inumon bata. Aima ase bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus na parpudi sahali sanggah martonggo HP ni hita halap na porsaya mangindohon ubani na bata berehama banami sadarion haguluhan ari-ari. Haguluhan ari-ari artini aima maningon duha peni ididah kita. Bahasa ahana pinindota hubani Tuhan aima si bere-bere ni Tuhan. Alaniai anggo boy hamangan sadarion. Anggo boy hita mangan sadarion. Anggo manggulu hita sadarion. Si bere-bere ni batano ay. Ase lebih martarima kasih mahita hubani Tuhan. Anggo boy hita mangan sadarion iberene bata haguluhan ari-ari bata bani panorang sogoton martarima kasih mahita. Lambin ipataridakon hita matongon bahasa si panganon apa si inuman na ibere Tuhan ay maningon ipertanggung jawab kon hita doay marhitihon ni natotap hita makorjahon orjata ibagas hatarima kasihon. Jadi purini apa dong PHP tantangan pore dong pe parutolon bata dingat kita ma. Anggo ijalo hita si panganon pakon si inumon humbani Tuhan maningon doha peni marubah kita jenah lambin merguguh kita itu matongan di tantangan atapi parutolon na ido pakon hita si gadopar halani doma ibere Tuhan hiteni laho mapargugo hita marhitihon ni si panganon pakon si inuman. Ase sanggah mangan hita dingat hita ma Tuhan sanggah martonggo hita martarima kasih ma hubani Tuhan jana sanggah marondos kita hubani Tuhan ahap kon hita ma daihon hita ma inadir ni layak ni nebata na ipasirsir hubata lampita marupa si panganon pakon si inumon pardagingon tumang tapi dihut doma ipasirsir nebata hubata aima si panganon pakon si inumon marhite hata ni nebata nagabe rigapan si gano pari bata ase jalo hita ma si panganon pakon si inumon partunduyon bata marhite hata ni nebata na ijalo hita marhitehon ni rigapan si gano parion. Amen martonggo mahita. Ajari hamhanami tongtong Bapa. Ase tetap martarima kasih bani si layak-layakmu. Ajari hamhanami homa. Ase ahana ijalo hanami. Gabe pasu-pasu main tongon homa bani halak nalegan. Jana ajari hamhanami. Ase si panganon pakon si inumon na ideihon hanami ibagas parguluhan nami gabi hiti nami main tongtong Bapa mardingat bagal ni pakkolongonmu bagal ni pangidopimu bagal ni kuasamu na tetap pasirsirhon na perlu banami laho maperguguy hanami makurjahon harosuh ni urmo bagas Kristus Yesus Tuhan nami jolamaram hanami rappa kontongko nami. Amen. Oras bataganupan bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus anduar merguguh matongtong kita makorjahon hata ni nebata marhiti si panganon pakon si inumon nadop ipasirsir
hubatta si ganop ari. Shalom!